finals za Kashongi zanirwa cyayi cya Kashongi Secondary School aho byanamire singererwa burunga argore mwaruzuro okwangure mpaka z'abasigazi empake z'abiki kitore singire Kashongi na Gora Mushanjo ari ibiri okutware kikopo kandi empakezi zikirwa no mutendeki wa timu ya Mbarara City FC Charles Livingston Mbabazi kandi wena no mutebenkanisagane nsiyo tumuranye nibo bakurira mukorogu okwabasinguze birabo ebiri musente emidari hamwe n'ebikopo ompira ogu twakutekaho kugira ngo tunywanze n'abantu bona abishaza byona ncokurebera ishaza byona derunda n'amwanya ogu buro kushemerwa kwije munonga ako batwabasa kwangura ekikopo izoberi nibinja batashikireho ko bitwa bahika finals twagobeshiko ebyo bikiryaho timu y'Isingiro Town Council esingere yabirere na goli 3 gemwe okutware ekikopo kya Mwesi gwa Silver Cup finals ezanirwa cyayi cya Nyamuyanja Central Primary School omuri Isingiro District. Timu esingire hirwe bichoncho ebiri mu uniform emidali ekikopo hamwe na sente